为响应环保，因此基金会呼吁社会大众捐赠可回收物品，所募集的捐赠将用于人道主义援助活动。作为一个秉持十大志愿与八大主题使命的慈善机构，印尼佛教慈济基金会每个月第3个星期都会举办环保回收活动，鼓励民众征收二手物品，如塑料瓶、纸箱、铁罐、金属及可穿衣物等。来自巨港达曼干等慈济基金会谢利社区环保回收负责人林鲁达玛表示，所有收集到的物品将根据种类进行分类处理，随后这些可回收物品将被售出，所得款项将用于多项人道援助项目，包括教育资助、生活补助、社会公益及赈灾援助等。Hasil ini terutama yang paling banyak itu adalah kumpulan botol-botol plastik ya. Nah itu dikumpul dari beberapa ada warga masyarakat yang sebelum kita melakukan kegiatan PL tersebut kita sudah sosialisasi dan kita juga meminta kepada mereka bahwa ada botol-botol bisa dikumpulkan dan lain-lain juga elektronik juga bisa. Nah tapi beberapa juga ada dari rumah makan itu juga berkontribusi kepada kita memberikan botol-botol sisa dari mereka berjualan。希望透过这样的环保活动，能够提高民众的环保意识，共同守护我们赖以生存的地球家园。Eki Saputra Pal TV。